ka taletso yalo ga go tsweng tautona wa Botswana Advocate Duma Gideon Boko re tla kgabaganyetsa gone ka kwa phote go ditsa ka tlhamalalo ka ke go amogela motsana wetso ke re ga sa ka tlhamalalo re le mo se se tsa Khama International Airport ha ile gore re solehetse jalo go bona tautona goroga ha ke lebile jana ke mana sefofane sa go se goroga gone ha re leng teng mo mabelong a mapalamelo a difofane o ile gore o tla ba le mono moleto la semmuso ka taleso jalo ya ga tautona Advocate Duma Boko e le go tla gona go tisa botsalano gareng ga mahatsho mapedi go bona gone gore ba ka dira jang go ya pele ba lebile jalo mehama e leng gore e ntse le teng ya ditirisano gareng ga mahatsho mapedi e ke gone go tla go seka-seka go bona gone gore ba ka dira jang gore ba diragatsa maitlamo a bone a ba ntseng ba beile pele le gone gore ba ka dira jang gore ba heme dikgwetlho tse di ntseng di le teng le gone go bona gone gore ba ka dira jang go seka-seka mehama e mesha e leng gore ba ka dirisana mo go yone ba lebile mehama e harologaneng jaaka se tswa go tlhalosa gore go na le mohama wa bojanala go na le mohama one wa ditaemane go tsa one wa go dirisa dikungo tsa ditaemane Diamond Value Chain go na le tsena dikgang tsa maranyane ga mmogo le temothuo ga re lebile tse dingwe ke tsone tsa melemo ya leruo go tsa animal vaccines e leng gore o itse gore ka kwano mo lehatshe la Botswana ka ko Botswana Vaccine Institute ba e dira gona ka kwano e leng dilo tse e leng gore lehatshe la Rwanda le ka ithuta mo go tsone mo lehatsheng la Botswana ke nngwe ya dilo tse e leng gore ba tla ba di lebile e sentleng hela le yone melemo ya diphologolo re tla bo re lebile le yone e leng gore ke ya ditaemane go tsa moepo le tsa kgotetso energy sector e leng gore re tla bo lehatshe la Rwanda le lebile mo lehatshe la Botswana gone gore ba ka ithuta go le kae ka gore lehatshe le tswa kgakala le taemane le ditswamong tse dingwe hela jalo ka go harologana e tla be le gone go bona gone gore ba ka dira jang go amogana dikitso ba ka dira jang go dirisana mmogo e le gone go ithuta mo go bangwe ka bone fela motsana wetso ha o ka o lebile mo ditshwantshong tsa gago ke tsela gore wa bona gone gore it's a whole entourage e leng gore e tsile go maamogela jalo tautona wa Rwanda Re Paul Kagame fela motsana wetso gongwe ke go gakolle gone ha gore mo malatsi a mabedi a hitileng re bone jalo sina officials re bone jalo batona go tswa mo lehatsheng la Botswana go tswa mo lehatsheng la Rwanda ba ileng gore ba ne ba kopane mo go yone re bitsa phuthago ya bobedi ya ditirisano tsa lehatshe la Botswana le la Rwanda e le yone the second session of the JPCC kgotsa Joint Permanent Commission on Cooperation ya lehatshe la Botswana le la Rwanda ke gone go ileng gore ba ne ba thulantsha ditlhogo teng gone go seka gone go bona gore ditumalano tse di saleng di dirwa ka ngwaga wa 2022 ha jalo ba ne ba tshwere yone JPCC ya ntlha go lehatshe la Rwanda e le gone go tlhola gone gore mme di ntse di tsweletse jang di tsamaya ka mokgontseng yang a di angwela bangwe ba bandi ba mahatsho mapedi kgotsa dikungwa tsa teng di ntse ga di bona le mo nakong ya gompieno ke ngwe dikgang tse leng gore ba ne ba di atlhatlha mo malatsing a mabedi a hitileng gone go bona gore ba ka tokahatsa ha kae kgotsa ba ka baakanya ha kae mantsha dikgwetlho dihi tse leng gore di ka tswa di le teng di ba eme pele go ka bapadisana e le mahatsho o mapedi e le gone jalo go nonotsha itshulelo ya mahatsho mapedi a e leng gore e ka tswela jalo mosola batho ba mahatshe o mapedi meela motsana wetso gongwe ke go gakolla gone ha gore jaaka ga goroga jana ke gone go tla go buisana ka tsone dikgang tse e leng gore ba ne ba di tshwere jalo gone go JPCC go tla go bona gone gore ba dira jang jaanong go diragatsa ditumalano tse e leng gore mahatshe a mabedi ba na le tsone mme se gone go le bahela tse e leng gore di teng ke di tswa bogologolong le gone go seka-seka jalo tse dišwa tse e leng gore re ne ra di bua ke gone go bapadisana jalo go dirisiwa maranyane kgotsa digital trade le tsone tsa bojanala kgotsa tourism re lebile jalo yone melemo ya leruo animal vaccines ke ngwe ya dikgang tse e leng gore ba tla ba di tshwanaganetse gone ha transport connectivity ba ne ba tlhalosa jalo gore nngwe ya ditumalano tse e leng gore mahatsho mapedi ba tla bo ba di saena mo tsatsing la gompieno ke gone go bona gone gore ba tlhogohatsa jalo ditirisano mmogo
gareng ga mahatshe o mabedi mme hela jaaka o lebile motswana wa tshomo setshwantshong sa gago tautona Paul Kagame a goroga jalo mo Seesetsa-Khama International Airport jaaka o lebile mo ditshwantshong tsa gago ba sesole le bone ba dira thulaganyo ya bone e leng tlwaelo gore ga gona le loeto la semmuso la ga tautona e be e le gore ya diragala gone ka kwana ba ibitsa jalo 21 gun salute re tla bo re mo lebile jalo ana amogelwa jalo ke tautona Advocate Duma Boko ba bo ba tsamaela hale ba go tlhatlhoba one mophato wa sesole mme gongwe ke go tsega motsana wetso re ne re gatele pele re lebile tsone ditirisano tsa lehatshe la Botswana le la Rwanda le gone gore mahatso mabedi ba ka nywang mo gone ba ka ithutang mo go bangwe ka bone ha re bua ka yone JPCC le lone moalo kgotsa lenaneo le leng gore mahatsa a mabedi ya ba nonosa jalo ditirisano gareng ga one e se gone go leba hela gone gore ba ntse ba dira eng ke gone go leba tsone tse e leng gore di ka tsa di dišwa ba lebile dikgwetlho tse di teng tse di diragalang mo lehatsheng ka bophara gone gore ba ka itepatepanya jang le tiriso ya maranyane go nonotsha jalo papadisano gareng ga mahatshe o mabedi ba tla ba tsweletse jalo motswana wetso ba sesole ba dira yone thulaganyo ya bone yaka ke ne ke sa tswa go tlhalosa meela gongwe re etse jalo yone pina ya bone ya sesole.
jaaka o lebile mo ditshwantshong tsa gago motsana wetsho ba ne ba sa tswa jalo go tlhatlhoba mophato wa masole jaaka go ne go opela jalo dipina tsa setšhaba re tla bo re ntse re lebile mo ditshwantshong gore ba go tsamaya ka mokgontseng yang go tla go goroga ngwe ga re emeng teng ga mme ala ke go tlhalosetsa motswana wetsho gore ne re ntse re bua ka tsone ditirisano tsa lehatshe la Botswana le la Rwanda gongwe e le gone go leba gone ga gone gore mme gone mahatsho mabedi ya ba ka ithuta mo go bangwe ka one a re tsaya jalo re lebile lehatshe la Botswana le e leng gore re tsogakala re itse gore livestock management animal vaccines re lebile tsone natural resource management and governance re ka re jalo re letsa sekgele ga re lebile jalo mahatshe a Afrika ka go harologana mme ke dingwe tse e leng gore e tla be le gone go amogana expertise le tsone dikitso tsa gone gore mme gone le kgonne jang gore le goroga gonega le kgonne jang go laola jalo di tswa mmung kgotsa kere di tsa tlholego tsa lone gore le tle go goroga ga le leng teng ga mo nakong ya gompieno e le gone go ithuta gone gore le dirile jang mme ebile le tsweletse ka go dira jang le gone go itse gone gore le ka tswa le sa nne ditumalano dihi go nonotsha yone megama e ke sa tswang go e tlhalosa ka tsamaya ke ntse ke go tlhalosetsa se diragalang mo ditshwantshong yaka o lebile jalo Tautona Boko le ene Tautona Paul Kagame ba dumedisa jalo yona entourage e leng gore ga ke tsalo dumela gore wa e bona mo ditshwantshong tsa gago ba e leng gore ba tsile go ba gorosa gone mo mapalamelong a difofane mme ala motswana wetsho gongwe re hetala ka ko Rwanda molatsana o utlwang ga morago ga meo ke nngwe ya dilo tse e leng gore e ka nna tsone di-cultural exchange tse di ka nnang teng garang ga lehatshe la Botswana le la Rwanda le o itseng gore bojanala ba lone bo ko godimo thata ba e bisa jalo ba na le leisure tourism ba na le business tourism gone ka ko Rwanda e leng wa dio tse e leng gore le rona ka kwano re na le ba rona bojanala bo re itseng gore re na le diphologolo jalo tse dintle le makgabisanaga a leng teng ke nngwe dikgang tse e leng gore ga tso mabedi ba ka di amogana nngwe gape se e leng gore se itsege thata ka toropo ya Kigali ke gone gore it is the cleanest city go lebile jalo ke ga e leng gore bophepa ba yone mo go godimo ke nngwe ya dikgang tse e leng gore di ka amogana gonega mme ebile gape sengwe se e leng gore re se bone se iragala ko Rwanda ke gone gore ba nnile le ditlhabololo mo nakong ye khutshwanyane mme ebile ditlhabololo tseo di dira jalo ke bona banni ba lehatshe la Rwanda ka sebele e le gone go batla go itse gore how did they initiate those developments and also how are they able to sustain them mme jaaka o lebile motswana wetsho mo ditshwantshong tsa gago bontle bo bo diragalang ka kwano Tautona Boko Tautona Paul Kagame ba lebile jalo mophato hano o wa jesang monate le gone go amogela bo Tautona ka kwano mme ala motswana wetsho jaaka ke ne ke setsa go bua ka tsone ditlhabologo tse e leng gore di diragetse mo nakong ye khutshwanyane gone ka ko lehatshe la Rwanda le gone gore they were initiated by the Rwandans and they are also sustaining those developments e le nngwe dikgang tse e leng gore gongwe lehatshe la Botswana le ka anywa mo go la Rwanda jaaka re lebile gone gore re mo loetong la go tlhabolola jalo itshilelo ya rona go nna ya maemo a kwa godimo e le nngwe ya dilo tse e leng gore re ka diela tlhoko tourism and industrial development gone ka ko lehatshe la Rwanda and they are also advanced in ICT kgotsa tiriso ya maranyane ke nngwe ya dikgang tse e leng gore ba ka buisana e le mahatshe through JPCC which I did mention that it unlocks developments and trade that will benefit both countries' citizenry. It also unlocks opportunities. It also shares skills, offers an opportunity to share skills and developments. Me ala motswana wetso re tla ba re ntse re lebile jalo le gone gore ngwaga ole one wa 2022 ga ba kopana jalo ba sana ditumalano mo mehameng ya harologaneng ya itshireletso tirisano ya basepodisi tsa moepo temothuo ga mmogo le livestock development e le gone go bona gone gore mme gone mo nakong ya gompieno tswelelopele ke efe jaaka re ka bo re lebile jalo the 6 new instruments of agreements tse e leng gore di tla bo di saeniwa jaaka ga ba emelela jaana ba tswa mo airport ba le ba gone ka ko office of the president ko e leng gore ba go tshwara jalo official talks tsa bone bo Tautona ba mahatsho mabedi pele ga ba tswela jalo tshokologong eno motsana wetso ba go saena tsone ditumalano tse ke sa tswang go tlhalosa gore di thataro ka palo di lebile jalo trade and investment air services visa facilitation jalo ke tsone tse e leng gore ba tla bo ba di saena tshokologong eno tla ba re ntse re go tlisetsa ditshwantsho tseo ka tlhamallo mo Botswana Television
tsa mo BTV News morago ga mo ba tla tshwara jalo yone thulaganyo go tsa phuthego ya babega dikgang ke ngwe dikgang tse e leng gore re tla di bona di diragala mo tsatsing la gompieno motsana wetso e le lone loeto lwa ga Tautona Paul Kagame Mahatso Mabedi a ikitaile jalo sehuba go godisa papadisano go tlhabolola jalo dikitso ga tiriso ya maranyane ga mmogo le go thama jalo ditiro e le ngwe dikgang tse e leng gore di a bama le gone ko lefatshe la Rwanda ke ngwe dikgang tse e leng gore ba batla jalo go di rarabolola mo nakong ya gompieno mme ala motsana wetso re tla ba re ntse re tswaletse re lebile gone gore go tsamaya ka mokgontseng ya mo letsatsing la gompieno gongwe hela ke go gakolle gona ga motsana wetso tse e leng gore ke nngwe ya ditumalano tse e leng gore re sologetse gore a bo ba di saena mo tsatsing la gompieno ke ne ke nankola jalo megama e harologaneng e leng gore e tla bo e lebile tsone ditumalano tseo go na le ya double taxation avoidance agreement, bilateral air services agreement, trade and investment visa waiver arrangements e le gona gore they're hoping they will deliver sustainable development solutions, including job creation, as I have rightfully said, technology transfer, value addition, and also industrialization. Ke ngwa dikgang tse e leng gore di tla bo di lebilwe ka tsela e ntseng jalo ha re tsene jalo phuthego ya JPCC kgotsa bokhutlo jwa yone mo letsatsing la maabane matona a mabedi botlhe ba lephata la ditirisano tsa mahatshe a sele wa rona kwano Dr. Phenyo Butale ga mmogo le wa ka ko Rwanda ba ne ba tlhalosa gone gore mono ngwaga phuthego e segolobogolo ya JPCC e ne itebagantse le gone gore e bona gore ditumalano tse e leng gore di teng ba go dira jang gore di diragadiwe go na le mone ba go bitsa jalo ba re ke midterm review mo e leng gore e tla be le yona the instruments that will be used to track fast progress e leng gore e tla bo e dirwa mo mahatsheng o mabedi e le gone go bona gone gore mme gone a ba ntse ba gata sentle jaaka ba sologeditse banni ba mahatse o mabedi o ka itse jalo motsana wetso gore gongwe hela ga ke disoboka ba ne ba di kgaogantse ka boraro ba tsone ba bua gore diplomatic and legal matters ke ngwa e leng gore ke ditumalano tse tla bonite ba gantse lone re be dikgantsa justice, defense, security and diplomatic engagements tse e leng gore di bona di iragala mo gompieno at a high level tsa ga Tautona Advocate Duma Boko ga mmogo le ene Tautona Paul Kagame e le gone ka ba tla bo ba kopane mo letsatsing la gompieno mo malatsing a mabedi a tlang gone go nono sa jalo tsone ditirisano tsonetse ngwa tsona ke economic issues re le dikgang di tshwana tsa thuto meepo temothuo le tsa boranyane e le tsone ditirisano tse e leng gore ba tla bo ba di nonotsha e le botautona ba mahatse o mabedi social issues, issues of my immigration, issues of culture, sport and youth ke ngwa dikgang tse e leng gore botautona ba tla bo ba lebile gone gore ba dire jang gore go nolagatse mesepele gareng ga mahatse o mabedi e le gone go bona gone gore metsamao e nne e tla letlang gore go nne le papadisano e senang dikgoreletsi dipe go nne le gone dipeeletso mo mahatseng o mabedi go sena sepe sekgoreletsi se se ka dirang gore ba dire ka tsela ntseng jalo mme ala gongwe ke go gakolola gone ha motsana weso ba mo Tautona wa Rwanda Tautona Paul Kagame o mo leetong jalo la semmuso lwa malatsi a le mabedi jaaka ke ne ke go tlhalosetsa gona ga gore ga ba tswa ga thulaganyo ke go dira jang mme ala go dimga mo motsana weso tla itse gona gore mo se la ka moso o tla bo ba le ko Diamond Trading Company e le gona ka go DTCB go a go bona